Odofo me da se anapɛ mi bisa sɛ ho te sɛn na ho te sɛn so dia ngidi sɛ efie asomdwe wɔ hɔ ma me maka kyerɛ sɛ aya ma ha wo nea wakan na ka wo ma ho na wahwɛ ne da wama na duane di da na wama ni sika some fan sort of ho sɛ nipa no aya o ka ho asɛm bɔ na me ma ne nya wo ya ya de betime ma ne ha wo because obekwa akopem na onya boafo bi tie enam ewa asase so sa enam ba hope kitadin ba bunum enan konum ebi friend omo koto bi kate se me na ama mezua ni nyina ebi friend kebab ebi friend chinchinga ni nyina location a akoto no enama wanya din okoto wo kebab baby it's a restaurant big type big pub okoy friend chinchinga ra osa koto no restaurant another restaurant friend kebab on a tray okoto no zongo nso a me nama okoto no ka akwan ho so a aboki semi chinchinga anase mami suya eno kyesa brabo ye o ma horo sika wo nsem a ena busua na woka sika ni nsem a abusua na woka o yare da wo po a unya na mama aduane na emu tiri ena o ti asi prebambo na ma hunto na ti ase ese onyame na che enkwa eda be wuo no ne ono ya akakora beba be di waduane nti oti asase so ano ya hwe waje bere waje adagere wadware akobi ayi ase ho na wo tefufu akese emre se di pano skanti o de meka o konsu ewa yi na se ene na be dinti ba me papa wadwe na ho pen se da obi wu no wayi ase ni pass ba betena ho di disi ana drink kwa chire ni wu kwasi ada na pa no ani pati ni so wanti man koso nyama no sa na odi en de bitima ya jwada ni panti ni kwa juma ti hu enipa abrabo eso na bokra ina so muka nipa esa utwa no ada onim kronfobi ine ko wiade ine nipa abdi ni pambro na nipa bi akwaye ball no tim aje kofi nti ubo misi ba ko so ball no se aje kwame nti ubo misi kan so na me wa na bokoro no dabi o ti asiese kan na no bi ne bokoro no asesa onye krofobi ti na kristo se so won kristo wa ya body wo for all things are pass away and then ana bi otu a enye no sakrawadi mami obi wi obi hwe be chi akwan na mani pa na fa de meto ma waje onyame mayen koye ni ya bofo ye nyina ye brother ye dofo Bonegas na ni din kese a okita mispa ni obi en se Bonegas obi a deliver session de papa Bonegas yade bra pani yade and you ultimate influence Bonegas ena ma mispa etwoku ni panko kwanya 20,000 30,000 a day obi a kwahwe Yakobon ni nyam sane ya papa do chede ni pedi ni hokoyi edwenche na Bonegas kita dompa o ma chokuba nti tu Bonegas no kwasa kaso akwanso anche ni Bonegas yare Bonegas kofa akwala akra ebeto na so kwatsa onua TV no kan ani bi say power nasa o say power de nsan ye onyame de na ye tumi ya woni a wakosua akoba Bible school ene ne ye de awo no on de adom no tumi ne ye de wo no ene ye woni nyame afre no ono nyame mfre ne ye de wo no na esampa ya nwene woni video ni mo jam nti Bonegas da so e Bonegas we na obi ko test Bonegas ne power no wa pesa ampa enwo sa papa iso opotam
serious awurade dross ona mo se enwuma bodam fotu se my bodam Bonegas abomedam na when ni people just Bonegas anya de ade na mo di popodam na Bonegas abechichiru say nyame to be da so ho God's power still exists because nyame kura tutu ahomoni fi efi ni pam mane gugu pum na Bonegas chichiru no ni pantas beto boss odi for back to back ba chichiru ni Bonegas akasa the way Bonegas abechichiru said you here no ni pam say nyame tu ho popodam flat Bonegas fama omo me kwa pra maame no wahema de ho maame ko piapia baller ne toilet ne kakra na mbo canopy cause won nyina a huge baller da akoman official town bubu ahye ene sai area ho nyina ho no beto baller gu so one of the guy be me ya sorry ya me speak akora anya papa bi and obae no say dundu machine wo ye dede aha won tena ha na za first ade o ye no one within the night offering bone can be plastic and I'm the rubber asim nti esin chance I no butu twetwene no butu nkonya kwane no so nkonya be 10 because I feel my ministry as be 1 month within the night butu nkonya twetwene and I'm catching say me nyame sofo a na board dam say na wotwe to no am wodam a wo mram be pamo me mfiri ha we must have catch them tofia kwa 3 days up to now sagan from 203 up to now Ghana gusu ya bodam for naked e woda akoma that is first evidence okoda akoma obi an denti a me born dam na me sili said dam am de ato no so no obi ntimi nte ageseme ya domin wa ye kwan fa so sili na me domin no me sili there is no pastor I bet me adane na one of the guy bi me kwa pra maame no wahema de ho maame ko piapia baller ne toilet ne kakra utie Bonegas asem enye nne enedi for starting adumi nipa maame tumi wo ho Bonegas dey say agrodi na me dey oba come here me mo ahun hunu say twon ufi o hyenyansa I come to form until me dindi odi for back to back I show so ja Bonegas aya dey Bonegas misfa aya dey watch us Bonegas that's why they agent nas me am just be dey odi for kosim people cho oten kwese da bra me nso wate e ba cha obi bi na ira bra me ntwi nature e betwa haban e de no kwan baba e mo hintasa yare e ba cho metelete to be kana bra wate me kasu nso nsam nyame no nyame di hire mentra to so jane abra onyame kra no onye okese okra wa onfo nsie no kira me wa black man kape William Street kanani e follow to ene e change abe King House ene e change abe William Street nti uba nyina hwe locations from Tvgh Junction to William Street uba wani ka kra bi careful so be say asoda ye fro so I say grass ya to ties e wanim nyina ya say pavement e wanim the bed door so pure glass e ba to bra me nsu ye hwe nyame ye kese oropo nyame ka ho na yo kese makra bye bye.